Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Good morning, church. Ni ngay tham isi ya. Ya, youth day ne, youth foundation day ne. Remake up the sak fa rally ningashimi ngay ya ka kam ta dam ili la sok mi wang ya. Youth chairman Liberty yang ya ne ili ko sa first week of September le. Nana Youth Foundation daily atam kashin ka khui milo da ina da iwa ki ka mahang de laga la sa ka thela maning ki hangra je na youth executive sa da le laga we experience ka tin share sa lo da yang ile hangai je ni na ma chuk laga youth sa ka chi lam sang thore je da ita thaka ba khui myao ke da ai ja bo yang opportunity je grab sa ye je youth department li ili phani mi ching je wang ning shinai ge je hangai ya in a share sagaji he the mawalula shila kai na youth department we katha da phekar sang laga aji hiling ning da khlei hi katha da ra shong lei je shila kai highlights ma ngai ni share sau kai atam sang na dum khuim re ya 2012 October 2016 October 12 thawan hi pek aka khang laga zinwak pungmati phangang ka thali Vivek Nagar bus stop le shock ya kivain le shock le je ka iwi mi rinli remai thui ge first time in life youth camp vara da shock first time je ka July 31st October li rihike I means convert Buddhist from Christian salaga iwang mix of emotions ay na iji the excite salaga I bus stop le shock na sabi ili first time say laga tanghul tuwe na rang han ngay la kipa kam rang han ngay mreyang I shock je I kipa kam them sui ji ili la kipa kam thay ji kipa kam na rang han pabam ila kipa kalimang han reng ji yang chen na iji nervous bagay na asta mawasani ji pariyang yung sonaw bing la shuti ki pa kum cha tui na thai bing la chen na thala la wara da pam daga pasat na naya dam le liberty na sei maya kaw sei tara hora sa ji iwi ning khalum je liberty ba malaya le re but it meant a lot yang iwi phekar khare ji bus chili car sangai na TBCP youth department ni phekar khare ji jiwai na hopok laga aje da yang da kha wa ina thai kham suya za kala ili ari church li aina shop ni je wa ili han ge mi thik le ya chena church TBCP youth department la ra ga sangai na ina mi yang kha thai tak le he vareli la ning shi ya kala sok mi thik sam bhangai kala hi sok mi ka ha ka nei da a kha nei da khoye Chui thili 2018 li youth executive li changayang 2018 to 22 he youth executively youth li autumn laga church we ngate da abong chung khali I thada otsarai ithumna youth camp la runge yaridi kate program youth service katha lockdown adam ni online service katha ithum thik sa laga apang ngate na ili opportunity ka chung khami rally serve sa fa yang na thum katha da phaning klai I wishit ka sang liwa saya ka sa shimni na saya sa laga Bible ka pa mili pha da sa tights ka whatever ka tong reasons sha khane khawa na physically church li sha para sa je na wa ji hak mai thui do khwe ya tam ka te na mang la church li sha pa sa ba he wa it's a great blessing eva Jewish sok mi ji I khlata example ne do khwe ya I tang khuna maning sa la church na open arm na ili welcome sai atam gajida mi sai ko na ili le shi jing ya chatyo gate ne da lam khui min ne program le la youth department ni na la ili thada atam gajida program akha khale la ili opportunity khamung ji shomi da I rally thada sheba sa fa atam chung khasam hangai jaina thada ning shingai lui ya tangkul church community as a Bangalore ya thada tangkul community as a Bangalore li la ya ning ge shimi ngai na thum phaning da le re ya really sang kha mang lang sa na dai ka sang bing na thai re na thum kai khawa thada church ra ga la ga autumn thada makhang thada ngawat la church mang ra ka ning na program ga dei li mang sang bing ba ma thor tha thui la ga youth department ang ya we na ha khmui sem da khlai ne ang ma pi la ri pung khani shi kha pi la ga thum hi ra da khlai ne ma pai ma ne ma pai tha tha ma ne
Adam chit hasar gijim nim kho kha na thumna a program khlei tharan freshers meet ne jika youth department ni wangi thum fundraiser se da dukandar la sa la gai thum program enjoy sa khoi la mang bam ne but then china maning la na chi sa da lai la gang so na kham tha samphang ya so na kham tha thik samphang ai la thada atam ge ji da support sa khami I mang city li shim khut la pa kham lai la cha tyo ngai la la ning teo hai mang wa lak rang ai reach out sa phai mi lai sa sho ne I wang sa sa mi da lai kho da khang mi la lai shon ne a thang cham na ge li doctor oja to lan la ya ili ji ham pa me sa mi da lai kho da jili ning lum kham ai khi kham lai kho je na thum na in example ha so now come ta sam phang ji here next week ishak zao re china lasa da kyoto in the ngalang zaran na je khang so now ping na yung so now come ta sam phang khai ping chin yu wa tong khang khoi sar khaya in ing lum la kai na okay shak zao wi ji ba kom re shak za ge ju ni ngai bam da kle ni china sok mi ka ha ka ne da khuye lastly tada chungda mahangai ne kha tada Bangalore li youth 100% li 80% va itum youth bingko ya 15% maybe families krana bing 5% children's bing sang da re church li po ngai va 80% youth li se asa mi chinglo support sa mi chinglo atam ga chi ta ya youth hin nam thai kha ma lingai kha va church TPCB church grows hare ya tangkhul as a community in Bangalore grows hare not in terms of only spiritually meaning as a community la grows hare ta yang hangai chen I tangau ke thada ma wa ka pai thik lai sa la pai kha thala la kha phyo mi lo ni share ko thank you